Reka ngushimire kandi nongera kuguha ikaze nkwifuriza n'impagarike ndetse n'ubugingo aho ukomeje guhitamo neza ukabana na MX Empire cyangwa se ugakurikirana MX Empire ubuzima bwawe bwa buri munsi. Wahawe ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho tugiye kuvuga ku rutonde rw'abaperezida 10 ba mbere batoya cyangwa bayoboye ari batoya nyine igihe bajyaga ku ngoma yabo. Ni abaperezida 10 batoya bo ku isi kurusha abandi cyangwa se abayobozi nyine b'ibihugu bayoboye ari batoya kurusha abandi mu kuva nyine mu mateka y'isi, cyangwa bamwe muri bo n'ubu ngubu baracyayoboye, baracyari no ku ngoma. Wahawe ikaze rero, usabwa gukora subscribe, like, share and comment, nkwibutsa ko ino ni channel uzajya ukuraho ibiganiro by'ubwenge, ubumenyi rusange bw'isi ndetse n'ikiremwa muntu ndetse n'ubundi bushakashatsi bwinshi butandukanye wowe utabonera umwanya ngo ujye kubwikorera, ahubwo turi hano kugira ngo tubugukorere, tugufashe nyine wowe nawe ukomeze akazi kawe, ukomeze izindi nshingano zawe, tukorohereze rero tukugeza amakuru meza kandi acukumbuye amwe namwe uba utazi cyangwa uba warahishwe. Uhawe ikaze rero, reka tunyarukire ku rutonde rwacu rw'abaperezida nyine batoya ku isi muri uno munsi. Rero reka duhere ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga Ibrahim Traoré, akaba ari perezida wa Burkina Faso. Igihugu cya Burkina Faso nyine murakizi, yavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 1988, avukira Bondokuyo mu gihugu cya Burkina Faso. Yize kaminuza muri University ya Ouagadougou. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 2022 nibwo yabaye perezida wa Burkina Faso. Kugeza na n'ubu akaba akiri nyine perezida wa Burkina Faso, cyangwa se akaba nyiri kugeza na n'ubu nyine akaba akiri ku mwanya w'ubuperezida mu gihugu cya Burkina Faso. Rero Ibrahim Traoré ubu ngubu nyine ni perezida wa Burkina Faso ku myaka ye, cyangwa afite imyaka y'34 gusa y'amavuko, nibwo yabaye perezida wa Burkina Faso, perezida wa mbere mutoya mu mateka y'isi, cyangwa se aba ari we nyine ucagayego ko kuba ayoboye igihugu ari mutoya mu bantu bagiye babaho cyangwa no mu bagiye bayobora ibihugu, yewe n'abayobora ibihugu na n'ubu ngubu akaba ari we wacagayego ko kuba ari we mu perezida wageze kuri ra ntebe y'icyubahiro agifite imyaka mikeya, ku myaka ye gusa 34. Bo rero Ibrahim Traoré wari ku mwanya wacu wa mbere akaba ari perezida wa Burkina Faso. Reka tunyarukire rero ku mwanya wacu wa kabiri w'abaperezida batoya hano ku isi, cyangwa bayoboye ibihugu nyine ari batoya, cyangwa se abaperezida batoya ku isi kurusha abandi. Ku mwanya wa kabiri rero turasanga Gabriel Boric, yabaye perezida wa Chili. Ku myaka ye gusa 35 nibwo yabaye perezida w'igihugu cya Chili. Yabaye perezida rero kuva ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2022 nibwo yicaye ku ntebe nkuru mu gihugu, hariya mu gihugu nyine cya Chili. Nibwo yabaye rero perezida wa Chili umwaka wa 2022 itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu. Ikintu gitangaje kuri uyu muperezida rero nuko tariki yavutseho ari nayo tariki yayoboreyeho igihugu, cyangwa niyo tariki nyine yabereyeho perezida. Yavutse ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri 1986, ndetse aza kuba ayobora igihugu cyangwa aza kuba aba perezida ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2022. Urumva rero itariki ya 11 itariki ivuze ibintu byinshi mu buzima bwe, haba mu bigwi byinshi cyane ko ari byo bintu bibiri yagezeho ku isi nyine bya mbere biteye ishema cyangwa bitangaje cyangwa se bidafitwe na benshi. Ikintu cya mbere nyine nuko yavutse, cyo kintu cya mbere yagezeho ku isi. Ikindi cya kabiri nuko ku itariki 11 aribwo yabaye perezida w'igihugu cya Chili. Rero yavutse nyine ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri 1986, avukira Punta Arena hara mu gihugu cya Chili. Reka rero twerekeze ku mwanya wacu wa gatatu mu perezida mutoya ku isi, cyangwa uyoboye igihugu ari mutoya nyine ku isi kurusha abandi. Rero ku mwanya wacu wa gatatu turasanga Nayib Bukele, perezida wa El Salvador, mu gihugu nyine cya El Salvador. Yavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi 1981, avukira San Salvador muri El Salvador. Yize kaminuza muri Central America University. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu 2019 nibwo yabaye perezida wa El Salvador, akaba yari afite imyaka 37. Ngo rero umugabo wari ku mwanya wacu wa gatatu, umuperezida nyine mutoya ku isi kurusha abandi, cyangwa umuperezida wayoboye igihugu ari mutoya ku isi kurusha abandi. Reka twerekeze rero ku mwanya wacu wa kane. Ku mwanya wacu wa kane turasanga Kim Jong Un, perezida wa Korea ya Ruguru. Yavutse ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere 1984, avukira Wonsana muri Korea ya Ruguru. Kuva mu mwaka wa 2002 rero kugeza mu mwaka wa 2007 yigaga kaminuza muri Kim Sung ya kabiri nyine, Kim Sung ya kabiri University. Murabizi ko hari ukuntu haba hariho ibigo ugasanga wenda ari ikigo runaka kimwe cyitwa izina, ariko hakabaho n'ikigo cya kabiri cyacyo nyine ugasanga wenda ngo ni kuri primaire ya mbere cyangwa primaire ya kabiri. Rero Kim Jong Un yize kuri University ya Kim Sung ya kabiri. Yabaye perezida rero wa Korea ya Ruguru kuva mu mwaka wa 2012
kugeza na n'ubu. Rero afite imyaka 37 nibwo yaje kuba ayobora nyine Korea y'u Ruguru, ubwo ni mu mwaka wa 2012 nibwo yari afite imyaka 37. Yabaye rero perezida wa Korea y'u Ruguru, akaba nyine nawe yarayoboye igihugu afite imyaka 37. Abenshi mu baperezida nyine bari kuri uru rutonde, abenshi bagiye bahuje igihe bagiye bagera ku ngoma y'ubuyobozi. Abenshi rero mu mwaka 37 ndetse na 38 ni imyaka bahuje cyane ari benshi. Rero reka twerekeze ku mwanya wacu wa 5 w'abaperezida bayoboye ibihugu ari batoya ku isi mu mateka y'isi kurusha abandi. Ku mwanya wa 5 rero turasanga Mahamat Idriss Deby Itno, ni perezida w'igihugu cya Chad, yavutse ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4, avukira mu gihugu rero cya Chad ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 2021. Nawe ubyumvishe neza cyane ko ukwezi kwa 4 nyine n'ukwezi afata nk'amateka muri we, cyangwa se n'ukwezi yagiye agera mu bigwi byinshi cyangwa agiraho ibigwi byinshi. Nibwo rero mwaka wa 2021 nibwo yagiye ku butegetsi igihe nyakwigendera perezida wa Chad Idriss Deby yapfiraga mu gikorwa cyangwa se icyo twita nyine died in action. Ijambo rikoreshwa mu gisirikare nyine risobanura umuntu wapfiriye mu rugamba cyangwa se umuntu wapfiriye mu ntambara nyine, nibwo bavuga ngo died in action. Idriss Deby rero ubwo yatabarutse yayoboraga ingabo mu gitero cya Chad y'amajyaruguru. Rero ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 2021 Mahamat Idriss Deby Itno yabaye perezida w'inzibacyuho w'igihugu cya Chad, akaba nyine n'ubu ngubu ari akiri perezida wa kiriya gihugu cya Chad. Rero akaba nawe muri mwaka wa 2021 ukwezi kwa 4 tariki 20 akaba yari afite imyaka 37 gusa y'amavuko ubwo yabaga perezida. Rero nawe ukwezi kwa 4 n'ukwezi nyine yizizaho ibintu byinshi cyane ko niko kwezi yavutsemo, ni nako kwezi yabayeho perezida w'igihugu cye. So rero reka twerekeze ku mwanya wacu wa 6 w'abaperezida nyine bayoboye isi cyangwa se abaperezida bayoboye ibihugu ari batoya nyine kurusha abandi muri runo rutonde rwacu. Ku mwanya wacu wa 6 rero turasanga Joza Osman, yabaye perezida wa Kosovo, yavutse tariki ya 17 z'ukwezi kwa 5 1982, avukira Mitrovica. Umwaka wa 2015 rero yasoje kaminuza, akaba yarigaga amategeko muri university yitwa Petersburg. Ku itariki rero 4 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2021 nibwo yabaye perezida wa Kosovo ku myaka ya 38 gusa. Nkwibutsa ko iyi tariki yabereyeho perezida, itariki 4 z'ukwezi kwa 4 ni nazo tariki nyine perezida Mahamat Idriss Deby Itno yavukiyeho, ndetse nawe akaba yarabaye perezida mu kwezi kwa 4 nyine Mahamat Idriss Deby Itno. Rero nawe afite ibintu byinshi aje n'umu perezida nyine, cyane ko bagiye bayobora ibihugu mu matariki amwe cyangwa se bagiye bafatira ubutegetsi nyine mu kwezi kumwe. Urumva rero ibyo ni ibintu abaperezida nka bariya baba barakoze cyane cyangwa baba barageze ku bigwi byabo. Ni bimwe mu bintu nyine baba bahuje uba ugomba kumenya, kandi nabo ubusanga nyine bagira igihe cyo kubiserebra. Ubwo yari afite imyaka 38 gusa nibwo yabaye nyine perezida wa Kosovo. Ku mwanya wacu wa 7 turasanga Carlos Alvarado, akaba ari perezida wa Costa Rica. Carlos Alvarado rero amazina yose ni Carlos Andres Alvarado Quezada, yavutse tariki ya 14 y'ukwezi kwa 2 1980, avukira San Jose ari mu gihugu cya Costa Rica. Yize rero muri kaminuza ya Universidad Costa Rica Ciudad de Investigación ku myaka ya 38 gusa. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa 5 2018 bwo yabaye perezida nyine wa Costa Rica, ayobora iki gihugu kuva ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 2018 kugeza ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 2022. Rero ubwo yayoboraga iki gihugu nyine kuri 5 z'ukwa 8 2018 nibwo yari yujuje imyaka ya 30 y'amavuko, ndetse ahita aza no ku mwanya wa 7 w'abaperezida bayoboye ibihugu haba muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange ari batoya. Dukomeze rero ku mwanya wacu wa 9. Reka twerekeze ku mwanya wacu wa 9 w'urutonde rw'abaperezida bayoboye ibihugu ari batoya nyine mu mateka y'isi. Ku mwanya wacu rero wa 9 turasanga Assimi Goïta, ni perezida w'igihugu cya Mali, yavutse mu mwaka wa 1983, avukira mu gihugu cya Mali. Akaba yarize mu ishuri rya Kati Military Academy, aho yize mu nyine ibya gisirikare. Tariki 20 z'ukwezi kwa 5 2021 nibwo yabaye perezida w'igihugu cya Mali. Harashize ukwezi kumwe gusa perezida Osman w'igihugu cya Kosovo afashe igihugu cyangwa se abaye perezida. Rero ku tariki nyine 20 z'ukwezi kwa 5 2021 nibwo yabaye perezida w'igihugu cya Mali ku myaka ya 38 gusa y'amavuko. Yaje kuba ayobora igihugu cya Mali, cyangwa se yaje kuba nawe afata umwanya w'ubutegetsi nyine nka perezida w'igihugu cya Mali afite imyaka 38 y'amavuko gusa. Ku mwanya wacu wa 10 rero reka twerekeze nyine ku mwanya wacu wa 10.
turasanga Emmanuel Macron, ni umuperezida w'Ubufaransa cyangwa se ni umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Amazina ye yose ni Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron, yavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11 1977, avukira Amiens mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu mwaka wa 2002 rero kugeza mu mwaka wa 2004 yigaga kaminuza École Nationale d'Administration. Ku itariki rero 14 z'ukwezi kwa 5 2017 Macron yabaye perezida w'Ubufaransa afite imyaka 39 gusa, na n'ubu nyine akaba akiri perezida w'Ubufaransa. Rero urumva ko nawe ku myaka ye nyine 39 aribwo yaje kuba umujyi wa Paris ndetse n'Ubufaransa bose muri rusange, cyangwa n'Ubufaransa bwose muri rusange, nibwo baje kuba bamuha icyubahiro, bamwubaha, bamufata nka perezida wabo. Nyine nibwo yaje kuba rero ayobora igihugu cy'Ubufaransa afite imyaka gusa 39 y'amavuko ku itariki 14 z'ukwezi kwa 5 2017. Ngurwo rero urutonde rwacu rw'abaperezida 10 bayoboye ibihugu byo ku isi ari bato cyane nyine kurusha abandi mu mateka y'isi, kugeza na n'ubu, cyangwa se kugeza na n'ubu nyine n'abaperezida batoya bayoboye ibihugu ku myaka yabo nyine mike ugereranyije n'abandi kugeza na n'ubu. Kamushimire rero wowe wakoze subscribe, nawe wafashe umwanya wawe kumva iki kiganiro. Ni iby'agaciro kuri wowe kumenya amateka ndetse n'ibigize isi. Tubibutsa ko nyine ibiganiro bya MX Empire nakagaruka kandi bicukumbe kandi bikoranye ubuhanga. Usabwa gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ujye urana amakuru meza ku gihe kandi ameze neza nyine kugeraho ku gihe, nawe uzagira iterambere ry'ubwonko bwawe. Kandi burya ubwonko bufite iterambere n'umuntu cyangwa n'ibikorwa bya muntu, kubera nyine byose ari mu mutwe, nabyo bibasha kubona kuri rya terambere, gusanga ibintu bya nabyo bigeze gute, bigiye bitera imbere. So rero nahaho kwihugura, nahaho kumenya isi, nahaho kumenya nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubikesha MX Empire. Tuwari ku bwanyu, ngushimiye ko banye natwe rero muri iki kiganiro. Mwifurije impagarike n'ubugingo, ntibagirwe gukora subscribe. Ciao ciao.